Mayam Krumsari to neighbor Impact News na Rajrong Tongbam Manu Huna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Nokchari Manipur government na Manipur gi district sim apan lermbadagi taret hapsan dona tara truk sun khram matungda hojik lerikli ba political amadi social kugi reaction hagadra response hagadra sigi matang da khana nenu damakta ngasi Manu Hunagi studio the Lengson Relay joining us tonight on Manu Hudna, veteran journalist amadi political analyst Ojala Hauthabum Sarachandrani Hamdud Oza Sandabutara Mokchari. Welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us Naga People's Front NPF Manipur Unit ki General Secretary Oberiba Oja Honre Kui Kasungni Oja Honre Kui Busutara Mokchari. Welcome to the show. Appreciate your joining too. Also joining us Huyan Lanpao Manipuri Amadi Mite Mek Edition ki editor Oberiba Oja Hemant Kumar Ningomani Oja Ningomusutara Mokchari. Welcome to the show. Appreciate your joining too. Also joining us, BJP Manipur Pradesh ke spokesperson Oja R.K. Shivchandrani, Oja Shivchandra Mukchari. Welcome to the show. Appreciate your joining too. Ahan ba question se koi political party ani aur bani ani se degi hok jari hai bata rahe. Ahan ba question se Oja Shivchandra se lakchage koi ki Manipur government hai ri step se hok khiba December ke tarik 9 ki nongyai da koi cabinet me pham na warep se lokhra matu mapan ti myam se wa lawnare myam se khangnare adu bo BJP na hai ri ba khongthang si hoi appreciate pudi ta wi adu appreciate to butara ga su yamna critical oi mong da What Mokpasida Mayamna, Maru and Gaming is Saitaki Sanctuary, Matang Masi, Sumana, negatively and we Matokadi, so Matang City, political differences. Amata Tamdana, Masibo appreciate of them to you, happy Wapum like Curry having a quick government responsible. Every government packet previous every issue or district Hendokpa administrative convenience key, Henata would have quite with BJP in hanging like rather Adam. Harabu Pondok say, as you guide district am like that. But objective say, election give vote rules down another objective man, but say, I am no item. I the BJP go in a I'm filled away. Kaida Wagi vote Hayang Sitanga Kanta Tanium Potanga consider district Lautula, but district Hapsela Gataritama Hapsela Gataripsi could a queue plan man. I do not ready Shan kills. Unraised, I'm the 12 level Matunga Mana Tauri, you could have plan at the same time. My am Haranga Masina, a queen Nuxich and a labor cookie, Oisno Naga, Oisno Mateo, Nuxich and a labor Marxida. Getting division to Obia more so to not day, but a queen, I'm not concerned with it. I did see district Hapsala Matunga, Boche Hokamai Pangni as a Kalakpa. Nagagi vote cookie vote Sidesi calculative Yam no Uiberman Tabakama man by Hajab. At the same time, district check the Kalau Toga Masida Lakada we use Sigi budget have time, Masigi Pesasina Kai the Gita Dorino headquarters Heidi Hosik the Lausalaga Matan Live government do not Kai Mong man Krayori. Even 6,000 Tabak Losalibs you got man but Siga Hapit man about. Tolop Hojite Piro in Matan Sahigi 2017 gi March effect of Nika Hibis Manaba Shumba district Hengatpagi Mongsi Masi BJP name serious in a low. If it is in the interest of the Manipur, if it is in the interest of the public, it's okay. Not that what Kaki Panganaba a government chamber room the Nakshan Bagi Wakalum do the Mang target of Tabak. When Ubukra City, election agenda, election agenda Mali, Adu Matang Sajoza, election agenda Nate, Masi Yam Maruiba, Government of Mutopatava, how Kipachi, as a painting or a Lerpani, Maramaduna, Masi 100 tenures that have the 100 Himagi tenures, the Marta, Latomba Targadi, Lebaki development get Habuk Mayam, the Apan Borakatra Habaki, Masi Loram, the Latopani, and the government action, Okibere, Masida, political Yoiba, Mikal Yoiba, me and Kemta Lady, have you of lady. They have any political Yapu, Targati, Narang Makogi, Transport Minister Nitin Gadkari Lamaga, Lupa Lissing. Listen 22,000 crore yata correlation kunitogi national project ki scheme ga lathom lathoisin ati madusu koi BJP na Manipur BJP se mai pa anugeta mate election ki campaign to buni hana loroi roja thoidokna dom de yeng ba yaroi kaino Nitin Gadkari gi magi si lak pa barak makru gi si gi foundation tawgi package pura lak ne sidi long before election lak masigi plan sidi yam sangna laikre aduga asing bagi su Manipur gi lambi gi tawriba Fibam Laiba Taurusida Center Siam, Hana, they get them concerned or lay Hajab. The center Yam concern lay at Dubalang, Matamsida, was the economic blockade, Nipuni Hello Sida, Masi Matang, the Kenta Palamde, Kenta Haram the Tumina, the Mahanki, Duka BJP Manipu,
नसु मधुगी मतंग दा थोइना हाइदो माली खोगी लिसिंग लुपा लिसिंग करोड़ कुनी थोगी प्रोजेक्ट से पिरम अपने मणिपुर बीजेपी सो हरा हराउन इलेक्शन माइ पाकत रहन लेबोगी ममी तारी मतंग से दाई ओजा होनरे खुद लाचे ओजा हंदकी डिस्ट्रिक्ट तरेट अनोब तरेट समक पसे मसी की मतंग से एज अ पॉलिटिकल पार्टी अमोइना एनपीएफ की माइके दी करी रेस्पॉन्ड तो बिनिंग सिगी स्टेप से वेलकम तो बिब्रा तो बिदब्रा आई एनपीएफ पार्टी की ओइना कोई स्टैंड सुमाइना ले हुजिक असिगुम तंजासिदा डिस्ट्रिक्ट रेड लाउथोबसे कांग्रेस गवर्नमेंट की इंटेंशन से फते नंबर 1 अनिशुबदा अखोगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इबोबिना तोइना रेडियो गुमदसु हाय एनी मैटर से फजना डिस्कशन तौरगा सॉर्ट आउट तौसे है अदुबो असिगुमदा डिस्कशन शुतो तौदे ओके अदुगा मुरुओइना तरेट की मनुंगदा मंगादी चिंगदा ले अदु चिंगी मैटर सोकनिना हिल एरिया कमिटी दा ताना फम थोए है अदो अखोनी हिल एरिया कमिटी की चेयरमैन वाइस चेयरमैन मेंबर सिंग दा हंगे तानाद्रे अखोगी एमएलए सिंग दा नेग्लेक्ट तोबा हैसे चिंगमी अपुमबु तानादबा हैना अखोई मदु लवे अदुना सि कॉन्स्टिट्यूशनली अखोई लौथोबसे अखोई यादे सि मा रूल फॉलो तोदे हैना अखोई मसि तसेंबा अखोई पार्टी दी असे यादे अदुबोजा कोई एडमिनिस्ट्रेशन की पर्पस दगे हाइतारे एडमिनिस्ट्रेशन जे हेन स्मूथ ओइना नुवाइना बिदंगता पब्लिक की वेलफेयर की दमकता सुमाइना अनोबा डिस्ट्रिक्ट हापकपसिना पब्लिक की वेलफेयर दा एडमिनिस्ट्रेशन दा मखोइ दे हेन खुदोंग चाबे एडवांटेज ओहनगने हेदि खनबि दब्रा ओनली अनटाइमली ओय नत्रगे हिल एरियाज कमिटी दा ताम दे हबगी नुवाइतबदों ओइदोर बिरोजा सी एनी मैटर सी कन्वीनियंस ने हैबसे अखो जस्टिफाई ओइदे ओके मरमदी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 371 सी दा हिल एरिया दा पावर पीरी है अदु फनंगाइनी हाइना मागी सुमंग क्रॉस तो द मा मपु ताकलम द बाइसे मसी फनंगाई बी मिंग द चबसे अखो शुया यादे ओके अदु सी मपुसे मणिपुर गवर्नमेंट नते सी प्रोविजन की मतुंगिना एनी असेंबली न ओबे याय कैबिनेट ओबे याय असिगी डिसीजन पार्टली और होलली हिल एरिया सोबतारदी हिल एरिया कमिटी दा हना रिफर तोगदबने आइबसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 सी की मतुंगिना हाइरिबसी हिल एरियाज कमिटी दा हना खना बिरंगो दे हबनि मदु खनरमद्रे हबि वाफम हंदकी ममांगी 2015 की बिल हम हाइतारे कोई आईएलपी की बिल पुथोकपदा तौखिबा दुमना हंदकी वाफम से लाई एनपीएफ की माइकेदगी मतंग सिदा ओजा सतन लाक्से ओजा करी रेस्पॉन्ड तो बनि साय मतंग हिल एरियाज कमिटी दा खनरमदे अनटाइमली ओय मियाम का खनरमदे है मियाम दा खनरमदबगी पाखुम से ngara चीफ मिनिस्टर हाइपेट फोंदोखिम लेरे मसी मानदो खलगा खनगा दा वाफम नते मसी गवर्नमेंट की ओइबा डिसीजन ओगदबने हाबि वाफम जुखो बेकरी हाबि ओजा हजिक लाकदोरिसी मसीगी टेक्निकल चमी लाली अदु कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अदगी लीगल मैटर पोसी अखोगी अनि थोकना खाइदोपिगदमने अमना डिस्ट्रिक्ट सेम्बसी फई फते सेमम थोपरा थोक्तबरा हाइबसिम खानम अम चुमे ओके अनि सुबदा सेमिबगी मागी क्राइटेरिया अमसुंग सेमिबगी मागी नियम हाइबतारेको मसी कदाइ फाव चुमना चली ngakna चली हाइबसी नैनदोंग हाइजरिबा डिस्ट्रिक्ट सेम्ब फई फते से मसी नैनदना मागी पैसा कयाम चंगदौरी अदगी कलादा तामदे दु तोरमदे हाइबसिना सेकेंडरी मैटर ओइरगा डिस्ट्रिक्ट सेम्बसी चुमब्रा चुमदबरा ओके हाइबसी आई लनाइ ओइना मदोमदा आई थम्बियुजा हाना खनबसी चुमब्रा खलिको अदुगा हजिक हारिबा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर करी करी गातुदी आइन लेबनिना को मसिदी लीगल सब्जेक्ट ओइबनिना आइन की थोंगदा चथबना चुमगनी मरमदी मसी असोंगी कैथेन की नुपी एम असोंगी कैथेन नुपी एम अनि लाउनबसे फोन ता देबा मादोन अमना चुमी हानि चुमदे हानि चुमदे हाबा आइन की ओइबा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हाबिसदी को मसी सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट ना अदुगा इंटरप्रेट तोगदमनी वी कैन नॉट इंटरप्रेट द लॉ इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन अकोइ मदु नैनबना अमनी को मदु सुप्रीम अथॉरिटी दी आइन ओइगदमनी अदुना अकोइ साइदन लाउनबसे मसीदी सुम अकोइ लेरक फुलकी वारी तारकनी अदुगा हाइबा वा कन्न ngang ngamba नत्रगा थौना फबा मसल पावर पाइबा मिदुना जुमेना दम चखिनी मदोम द चथरद्रबा हौजिक लाकदर डिस्ट्रिक्ट तरे सेमी बसे या देसी आई मोतदी मसे याम फबा खोंथांग अमने नै लवे तरिगी खोंथांग नो हाइ मतमदा पॉलिटिक्स हाइबस द बैलेंस चेक एंड बैलेंस हाइबम लैयबा डिस्ट्रिक्ट अनि की प्रॉब्लम सी यामना लुबा पोट अम ओइदना कम्युनिटी बेस्ड नत्रगा इथनिक बेस्ड रोम द सागतनरक इहोम लाय मदुदी याम थिना लाले सिदी 100% हाइनरेको कांगबु खरना अखोई लमनी अदुनी लम हाइबसे सरकार की लमनी अखोई लनाय अमत नते अदुना सीएम चुम्मी हाइबसे मसी करी ला इनो हाइमतमदा
पाम प्रजा पामदबू पामी बसे सेक्शन नतब होल ओवर मणिपुर की पीपल से पामी है येंग मदी अपाम लेरेबको अदुरगदी आई थंदन पामदे हारगसु अपाम मयामदुना मेजोरिटी होइबनिना मजु सेमबसे चुमे हाइबसी हौजिक लाइब मयामसि मंगदा चिंगदसु तमदसु एक्सेप्ट फ्यू को कर अखोगी खरा नतना मागी एनपीएफ एलुम लेदा अखोगी पार्टी अखोगी सोंगी यादेब हाइरेको अदुगा यूएनसी अमसि लेको यूएनसी सिमसु यानिंगदबि फिल्मसि लेको अदुर बोइदि मदे कोइना मोइगिदि यानिंगदन लेजबनि यानिंग मयाम अमसिदि के ले अदुना संपन्न हाजरबदा हौजिक सेमिबा डिस्ट्रिक्ट तारे अखोई तारे सेमिबसे मसी सदर हिल्स डिस्ट्रिक्ट है ममिंग से नत्रगसु कांपोपी दो अमाव अरे अदुबु सदर हिल्स है बसिदी 1971 की स्टेटहुड फंगलिंगै मतमदुदि हौना सदर हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एनमा लेदना सेनापति डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अनी लेजरबने अदुना मसी दी मसाना क्रेडल दगी हौना दु मादी डिस्ट्रिक्ट ओबे फिल्म लाबनी जिरी की एज इट इज लाबनी कक्सिंग की मदी प्रॉब्लम याम लै अते अते अदुना चेक एंड बैलेंस लाग मतमदा अनी खक्तु नतब अतैसु फिजिबल लोइबा नत्रग पोजीशन जे यारगदी गवर्नमेंट की मागी अथॉरिटी द सेम या दुगा की डिस्ट्रिक्ट को हिल एरियाज कमिटी के दु ओय दे गा जुदी मदि लीगल मैटर लाएको मदि आई नेता हायर या पोटेम लाबने दुगा मणिपुर दा सेंग जो हाइजगे कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट यामना कुपना खंग मी से याम तांग मनी से मजो हाइजगे ओके कॉन्स्टिट्यूशनल की मैटर दा अखोइना इंटरप्रेट तौबगी महत्ता मसी कोर्ट ना नत्रगा अखोगी लीगल की ओइबा मियोसिंगना मसी इंटरप्रेट तौजसनु अखोइना मसिदा अमन अमन तौ तौनगुम जे हाबनी मतंग से दै लाक्सनगी सी ngosai ओजार शिवचंद्र सु फोंदो पिखि बाई ओजा हेमंत लाक्सगे इलेक्शन की ममांग की ओइबा अखोगी कांग्रेस गवर्नमेंट की मसी थबक थरम माली है केनोदा चाही 15 पालकपनी अरुगा हाइरिबा अखोगी डिस्ट्रिक्ट डिमांडसी मसी चाही 19 हेलबा याम अरीबा डिमांड आयाम बोइन तवी अनौबुदि खरा खतनी अदुना अरीबा डिमांड सिंग सि पिथोंनबा हंदक चाही सु होना घ्याबा तारे अक्टोबर की तारीख 19 माथोइदा अखोगी इनॉग्रेशन प्लेक सेम में गवर्नमेंट हरकपदगी अदुगा लास्ट में गवर्नमेंट अखोदी सेम हाइगी बलैति हाबी सेंगप याम लेनगरे सेम के हाबी वाखंदी तारीख 19 माथोइ नबेम्बर तारीख 1 से लाखोनी हने तरमने अदुबु मदु लाखोखिद्रे यूएनसी ना इकोनॉमिक ब्लॉक तौसलकपा अदगी तोंगान मरम मयामदगी मरम होइदना अदुबु जिरीबाम अमदी सदर हिल्स खक्तबु डिस्ट्रिक्ट लाउथौ तारगदी मसी इरांग हेन कलकप या हाइदना मसी एडमिनिस्ट्रेटिव की पर्पस मालहनबगी मोंगदा अतोप डिस्ट्रिक्ट मंगा अमसु डिमांड मथौ सुदुम तादी ताजबा हाइतारे अदुबु अहाम द गमिन तोरंग खलम मसी जिरीबामगा अखोगी सदर हिल्स कने हाबसि मयक सेंगना दुम खंगनर लेर वाफम ने दु मंगा अमा हाबसल फजन मरम होइदुना गमिन तोरिबा थबकसी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस नि हाइदुना कनामतन येलक तनगि दम मंगा अमसि हाबसलगा तरे सुहनबा अदुगा एट द सेम टाइम तरे सिदगी अखोगी पॉलिटिकल की ओइबा पॉपुलैरिटी हतर इलेक्शन मना नक्सल आमनि होजिक मयाम सलो हनरे कोई मणिपुर गवर्नमेंट इबो बि गवर्नमेंट हाना जीरो और मदगी हीरो ओइरे हाइदना हाइबति नुंग अमना कोई उचेक अनि हाटपगी थबक तौखिन खंबिब्रा करी हाइबनि होजा याम सुमी अदुमकनी एना दुम हाबि याय अखंग हाइ सिंगना अखोगी पार्लियामेंटेरियन सिंगना हाइ लाइगाक अमा पाइब मतमदा सही अहुमदी अखोगी मियामगी थबकसी अहम सही अहुमदी कम हाइनगुमसी मियामगी थबक तौगेना अदुगा सही अनिमदी पार्टी की थबक तौगेना हाय अदो समाने याई से मिसर कोइ बोबिना हंदक लोरिबा फिरेपसी अखोगी पार्टी की ओइबा फिरेप ता युमफम ओइबनी अदुगा इलेक्शन की ओइरगा लोबो वारेपने हन लोबदसु कम काइदि मसिदा कमत लांब लेति ना आई रेम येचके आई दिन हाइजगे अदुगा खोंथांगसी अखोगी आईदी असुम्बनी ने आईदी लौई सेदा असुम्ब ओइरकांदा मागी तौगदब मतुंग इनगदब मयाम अदुगी प्रोज एंड कॉन्स मयाम अदुगी खनदब्रा हाय पोट अमना अदुना अम ओइरेको अदुना तना सि खोंथांगसी याम फै अदा फब खोंथांगसीदा आइना नुंगाइतब अमखक लई अखोगी कैनोसिना जेरिबामसी इम्फाल ईस्ट की खाइदोकांदा इम्फाल ईस्ट की असेंबली कंस्टिट्यूएंसी सी होजिक मापन लेहौरी अदो इम्फाल वेस्ट की 13 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी लेरि होजी अदो मिसिंग दसु अखोनी याम थिन हेली इम्फाल ईस्ट वेस्ट का सिना अतै डिस्ट्रिक्ट मैम दगी लो हेली अदो करीगी दमक्तनो एडमिनिस्ट्रेशन नुंगाइ नमने हारगना इम्फाल वेस्ट का इसकन करीगी हुंदोपिरमनो हाय पोट मा इलाए सिगी होजिकी मणिपुर लैबा मागी ट्रेन सिगी हारगदी होजिका नोबा डिस्ट्रिक्ट सेंबर सिगी हारगदी इम्फाल वेस्ट जो आईडी अहुम थोंग थुआयम थोकप्राइन खली अदो इम्फाल ईस्ट जो अहुम गुम थोंग थुआयरगदी हेना लेंगाकपद नुंगाइफम थोक्तबरा अरगदी कनागुम खरना प्रेशर गी ने खल्लब सागी इलेक्शन सिदा अखोगी मसी गवर्नमेंट दे मिंग चंगम बया चंगम दबे कुकी वोटर्स सिंसी गवर्नमेंट फंगनम ने खल्लगदी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी मयाम अमम खुदिमकी अखोगी कनो से डिस्ट्रिक्ट पीबसे करी काइगे सी डिस्ट्रिक्ट हमफु म पिथो मगदी फरोद्रा अरगे डिस्ट्रिक्ट सेम मतमदा
अखोई मीदा नतगना लमदा कसु बेस तौदे गवर्नमेंट की अखोई मागी एडमिनिस्ट्रेशन नुआइनबगे से हाइबदा दम चलगा दम मोइदा पीबे पावर नेबा अदगी सिगी मतंगदा असेंबली दा पुथोकनाय मरमसु लेते सिदी गवर्नमेंट की डिसीजन की मखा पुन पोट अमनी अदुना आइदि ngसागी कनो अखोई तामो सरना बुदि तापीरे अखोई हिलेरिया कमिटी मतंगदु अखोई लो की ताम अदु ता लीगल ताम हाइम हाबदो आइदि याम कन्ना मदुदा आइदि संगमगदो मानदेन खले आई बुदि लीगल एक्सपर्ट पुदि नते संगमदो मानदेन खले संगम तारगदि डिस्ट्रिक्ट खाइ वहमजे असेंबली दा पुथोकनेबा अदु पुथोकतना सुना कना तौरेसिनदि अदु पोट खरा लेब्राइन खली अदुगा ngसागी political party singna election maya da thang khongthang khudimuk singse masidi mikhal gam loi mari le maktani aduna chief minister okram ibobi gi ganda government sina district tari chambi homse election gi damakta yenga tawbane abase masi summi masida kanamta yeningai lete ne khali adu government di masa yajadri na yada banate ikai khangde sum haibani manung da mogi lari poto sum haibai wani adu tawra kai dorge sini da adu samari atai mayam su tawri sidi bharat ngan thoiri na nawai bjp government matam da bajpai gi matam da advertisement mayam thoi mayam dudi man tawgi estimate mayam tawi adagi hauji sodungai hauji manipur da sai tang tapir duni ngarang nitin gadkari la kan da bjp gi manipur da pipa package ama mamang de khana ram bai ado mikhal mya ri thoe nangoi na tawbiram de mikhal mya da tar e ado de si jodum strategy amane na haiban lo bai ba hauji ki election kano si da district sembagi amaka khoi leidi ba pose tare se masi minimize tongna bidamukta ngasagi bjp na mogi package lathokpane na lo so kasu kai din ai di lo bai di aduna ai sigi district semai matang sadi ai kaim ta kai de afaba khongthang ni na lowi aduga tawbada di ngasagi si marum sida aina nuai ta ong kha lei khudong saba lahu ga bai tare matam kuirabani aina district reorganize ta honing base ai gi wakhal ni ko se sada hill side ujina kangpopi on re kangpopi on ka sida bishampur ki maning gi sing se maning sing si akhoi gi kampop gi ta na sakadori bra pose kampop rom da happy dori bra aragi di ngasagi lamlai gi mamang si su kampop gi da satori bra akhoi na aina pamjabadi atai nati da ngasagi sing oijaraga su atopa kanglum na khundabu oraga su imphal maya na ga imphal happy bakari kai ai haje aragi di kanu dagi na ujaki bishampur man dagi na kampop gi sakpudi bishampur da hapaga di kilometer khar khakta ni aduna kari mo che sang ama tanaw matam da or na daga na akhoi gi kari haitare mogi khudong cha me ama logdo matam da di anak mo ham dagi phangjai dana adu ma porom da ai lakane na khali adu district organization gi kano gi boundary commission su akhoi ga me na sem gre adu mayam na habi risi adu ne ba ngasai posting ji commission mayam ji linkatna khukatna boundary mayam jing ji han mangjong na tor magadi adu afa khongthang ne na lawi adu na ne ai nang sai ji do adu ta hogdana hatu na tor ai se kalmabudi ai gamen kida aduna sidi election gi oiba magi poni masida congress government na tari bo bina na tagana kanagumba man lusingba na khoi minister singna moina madu kirga seli do aidi kimal labai dune nei thamjagi kemal labai duni maramdana hairi ba khongthang asi election da yamna kana gada wafam ni madu ki damukta tormasu aya tu bo masi accept tau de ba government na madu ki damukta nati hadna chel basi masi chemri gno habani yam nongai je on the no problem taloje ke break ke matung da miyam na pam ki bati economic blockade sigi वारेशन पुरक बदुनी अदुबु इकोनॉमिक ब्लॉकेट की वारेशन की महत्ता डिस्ट्रिक्ट तरेर ओने पुथोए मसिना हाइरिबे इकोनॉमिक ब्लॉकेट की अवाबसी कोहलब्रा मदुन हेन एस्केलेट तोरब्रा हेन हेंगल हलब्रा हाइबे याम चौबा एग्जांपल अमा सेनापति दा खोगी सिक्योरिटी फोर्स मैम गाड़ी लोक चपदा चंगहंदन हलखिबा याम चौबा एग्जांपल नि ऑन द नो ब्रेम तरोजे के ब्रेक मतुंग दा ओजा मरी के खनग दा वारी मैम जर व्यक्ति हम थोंजर के इंपैक्ट न्यूज़ पुमिंग तादनो लेबी Ozam Pain Relief Ointment Khwang naba kok chikpa tang chikpa amadi khu naba na singbada sinaba yarba Ozam Lipsap group na puthok saba Ozam sinabiyo Welcome back at the Ningwirpasi Manuhunani 360-degree analysis of news and events with me Raj Rongthongba Manuhunata ngasi khanajar me basi
UN से कौखिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट असी मियामना लोइसनबा पामबनी अदुबु मसिगी महत्ता मणिपुर गवर्नमेंट हौखिबा दिसंबर के तारीख 9 की अहिंग नोंयाइदा डिस्ट्रिक्ट तरेट अनोबम ओइना लाउथोगा होजिक हाइरिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट की ब्लॉकेट मियाम गे लेरंबा कोगी अटेंशन हाइबा तार मियंगसी होंदोखरगा कोगी सोंदा हराउबुरमदा सेलिब्रेशन लोमदा लोइन चलगा लेरे मतंग सिगा मरी लेना खना जर्मनी मथंगी क्वेश्चन से ओजा शिवचंद्र लाक्से गसा ओजा कोगी हेमंत सो हाइबी खिबा कोगी गरांग नितिन गडकरी ना मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर ना कोगी पैकेज लाथोंबा मणिपुर गिना लुपा करोड़ लिसिंग गुनी थोगी मधु कोगी मणिपुर गवर्नमेंट ना डिस्ट्रिक्ट तरे लाथोकी बिसिगी पाखुम ओइना हाइबा तारे मधु मगरम दबसु हांदगी प्लान तोरब लेरम याय अदु प्लान तोरदुगी ममांग दा गवर्नमेंट हाना कोगी अतोप प्लान अमा थादरकपदगी मधुगी प्लान हादगी ngaraंगी नितिन गडकरी की प्लान से याम इफेक्टिव ओइदबसु अरम याय मतंग सिसदा कोई नहान तारीख 9 की कोगी डिस्ट्रिक्ट तरे से लाथोखरो मतुंगदा कोई बीजेपी की पोजीशन है बतारे सुम यंग मतमदा बीजेपी की केनो पोजीशन से कोई मिखल ममांगदा मिखल ऑलरेडी पोबई मोंगम ममिताई करी हाबिनि जा मसी admire ude koin uzabada aduga sidai district tare lauthoga chahi tramnga khori metna laba si government sina district tare si lauthoga swai sida people's memory are very short haina loina kauthoga swai da harau ki targa di manipur chaukhat ka da wat khine aduna kari no si phajana parata mine aduga si district lauthokpa si ga manipur gi hojik leiba people na pi ga da wagi ngai riba mandate si ga yam thing khenani aduga district lauthokse sinu but ultimately tawgadabisi mayamna khanagadabisi district lauthoga kadai dagi ngam BJP natradi ngamoy habisi praja gi wakhalda yam phajana mami tagani soidna masi BJP natradi ngamoy si mayamna soin khanne aduna BJP gi di thoidokna masina koi defeat oini haibagi port kesu leite masi ge koi momentum kaisu wate tam tamna sum koi haigalle mafam khodimakta BJP gi wave leitaba nate yam phajana leire na I feel da BJP की वेब ले रहे हैं तो बोझा हो जाए इकोनॉमिक ब्लॉकेट की वेब सीधी भजना ले रहे हैं तारे BJP की वेब कांग्रेस की वेब तक याम हेन करे इकोनॉमिक ब्लॉकेट से कमरी लेना UNC ना मकोई ना थम्बिबा कंडीशन मारू है ना अखोगी ममांग द साइन तौना कि मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग मधु फॉलो तो व्यू हाइबगी वाफम हुजिस ले मधु तौद्रिम खैदी कोई इकोनॉमिक ब्लॉकेट से हंदोय हाबी वाफम ले रहे और गवर्नमेंट की साइड के ना मणिपुर गवर्नमेंट की साइड ना कोई सेंटर तक यार हाइजर है अदु सेंटर ना कैम ताबीदरे मधु की महुता UNC ना पामी बुदु तो व्यू हाबी वाफम मोन फोंदो ले रहे हाइबगी मराल से सिर ले रही करी हाबी नहीं they should be ashamed speaking such blatant lie ai haige okay 2010-11 the khwaidagi sangba ban tawkhibadu manipur da su congress ni center da su congress ni what he did there sab hojik moi gi matam sida si gi matam sida BJP center da palen all BJP center da loin tawsane haidudi si congress government so ami kai ga dawne adugumba responsible yawdu wanga moi matam du kamai tawkhige adu matam du di numit hundrani chumna tawkhiba khwaidagi longest economic blockade not in Manipur India the khwaidagi sangba economic blockade tawdu congress ki matam ni congress ki record ni adu matam du moi tumin le adu matam du congress ta center da su pali moi kai dawu ngam khige adu ni hojik la ka da poti sigi yong mamai japa haiduni ahi pa sarga tawruba mayam du na ngasi sigi phibam ji la kanda he is calling BJP but han badai hogriba thugari ba tawriba kaisu na tabna ngasai habi khiba sigi ceremonial plaque adu yung na khotra masi kadawai tahol tawruino si mayam si mathang adu boja hujik mayam hainer si center amadi BJP है BJP amadi UNC है सेंटर तो पाले पे BJP amadi कोई NSN आयम को पुलग मनी भुजे थुगाई दो रे हबी वफम से मैं हाइनर इसी दिखाई हबी not exactly अकोई की हौजिक लेइबा BJP सिगा NSN आयम का करियुमा मत द लिंक लेइबा की पोर्ट सुंगले लेते मसी अदु हंदा की कोई सेंटर की पाखुम है बता रहा है राजनाथ सिंह ने पिरको पाखुम दी मतुंग नदी UN कोई UNC ना तालिबती मानते मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग मरी साइन तानो की बतु मधु NBO है बगी वाफम Manipur government da instruction lai hai sinadi khoi BJP government NDA government hadare NDA government amadi NSC na to UNC se pullaga Manipur se thuai habi wapu moi dur interpret to so idno hoigani adu wapu mai ju Rajnath ji unajar ga lai ngarang nahan sumai matang na kaimol lagde man yam saubudi iriba chithi government to the government ki sigi honorable chief minister iriba chithi specified oi maru nam ta yaude yam ware mating khra pangbiu haibani and UNC ban kauriba UNC si center da kauraga mukta thembiu haiba loan ni kamai tawduna UNC gumba organization tamabu chief minister gi thak ta UNC Delhi da kaubiu thembiu kaina haiba city laibang ai di ami kai madu ai du da ami kai hai tare hamanta respond to winning have you enoni center ki response se hojik lai thiang ni kha thiang e lakpasi ngasi
Ministry of Home Affairs na mogi pakhum pire UNC na kawriba economic blockade si illegal oina ngasi haire masi PIB website adum urani haire ado kanoda Manipur government su moi hana kono ke paramilitary force si company taruk pire company ma si mi sam no sabani company taruk pire then moina kayumba mathau taragadi atopa taruk amasu pina ba thorang leina ngasi PIB ki serul se da lae masi hayeng media da di soi phongani eno phongani aduga kano da su appeal tawri hojik si sida Ministry of Home Affairs na tawri si UNC tawri noi na tawri ba ban blockade se Manipur miam wan na bani masi khudak ta noi lip tawin haire aba pire aduga masi logi oina thengna gani na moina su haire logi oina thengna ba sidi ai di Manipur government ki mathau tai na khali mayam na khanbaga ina khanbaga khatang khena ba kharlei akhoi gi national highway gi lambi phatre habadi kanana semgado no hargadi Ministry of Home Affairs kanona akhoi gi central government semgada bani magi department nama union government ki leijari aduga sugumba law and order gi matang da di ID state subject ni loi aduna state subject oi bani na Manipur government su masi khongthang si khra thang ba watpra ha pot na madi adum lei aduga ngasagi akhoi gi UNC gi matang se akhoi yengse UNC na ta leba demand adagi di innocent I am na phangir ningi ba posak moi sing si itoto sane amata oina khoi dum ui aduga ngasi ngarang moi thorokpata su dum yawi haiba su dum yawi hojiki district sembada moi na yamna kanna yad se atai kaimta gi nate Senapati dagi ani thokpada moi kaim kairoi si kai kaim ta hairoi mauga maranga da moi district ani thokpati moi dum yane aksak sagi kuki rongi jaga sidane habadi masi moina nagagi for father gi lamne na lawe aina matang sida appeal tawning badi akhoi gi Manipur gi lamse lam yanagum se Nagagi natraga kuki natraga maitai gi hagum se yengse akhoi gi tapakta naga su khundai ade kuki su khundai Nepal su khundai mayam khundai mayam su husida khundar lei mai su khundari mayam khundari adu noi akhoi gi lamni noi le no khoi nong ta haide adu yengse ngasai UNCD akhoi kuki sing si quick notice piba thodok ma yawrim ne mayam yawrim ne adu gi matung tarak padane ba hata nagri mayam nge adu kalki irang sing du yengbiyo ba aduna sigi posida akhoi UNC na karigumba moina akhoi Manipuri heba group su nungsiraba then another Manipuri heba kano sida moibu moisi yawi na khalaba akhoi silina amatane na khalagadi moina hoji kawri ban blockade se topiro aduga ngasagi moigi apamba moina pame port se akhoi legal oi batam na thengna biro ai swai thamjagi okay oja honrei kodala che goja karbna pahum bibi ne hojik koigi NSN IM gi demand sing se mana more or less UNC ga sumanai aduga amu NPF ga sumanai matang se political party mo ojabatar ga UNC taliba demand sing NSN IM na taliba demand sing se da NPF so adum openly ke hai tare masi promote to boina ujai kai havini oja karbna respond to bin sumaina moda mahage koigi lane matter sida huji ga hariba oja hemanta ga oja sarat moina haibuga akhoi understand do se khra khena khre okay adum yam samna hairabda laibak ga lukham khenaba shu na do unaba yadraba ahinga nungthing khenaba adu ama thoe maramdi akhoi di lam ase akhoi gi ne hebni akhoi honorable chief minister Ibobi na shu se kana gi nate Manipur sarkar gi ne Manipur sarkar na kadong leibra for example Sinjongmai area do Sinjongmai gi ni thomai ban area thomai ban gi ni mai magi tukhong leibni aduna mashi matang da di Manipur ki boundary da leib do na mani politically adu lam belongs to government have didi akhoi damakti yamna contradict way adu na machine matang da di ozana haibi ningi si Naga inhabited areas of Manipur se koi Manipur da leiti na haibi ningi war we have our own territory right okay ko Manipur da level le da di political crisis ki solution makha da le ko adu Manipur ki param na te haibi bro jai se Sheng have the we cannot consider that we are part of Manipur sidi Sheng na haning okay ko adu bu machine nang ai na hire ge loibe apon na te political struggle is there negotiation is there adu gi matung ina koi ngai tare okay tudi oja kram no respond to ni oja sa dak che hoji ke koi Manipur ki param na te na haris Manipur की पार अमा नत्ते हारगा दी पृथ्वी की पार अम नत्ते से तुम हाईवे है भारत की पार की वागा तो अबा आई कोई से पृथ्वी की पार अमा नत्ते हाई ना हाईवे से तुम जाए हाई के हाईवे है मरम दी इसिंगी का सरुक से पृथ्वी की पार अमा नत्ते ना हाईवे अब अली सिंगी सरुक से पृथ्वी पार अमा नत्ते है ना हाईवे अब अदु नत्ते मसीदी इंटरप्रिटेशन से
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯁꯦ ꯉꯥꯡꯂꯛꯀꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯤꯕꯅꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯈꯪꯒꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯕꯤꯂꯣꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯒꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤꯗꯨ ꯉꯥꯛꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯄꯥꯔꯁꯦꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯦꯗꯔꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯆꯕꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯒꯨꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕꯀோ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯦꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯥꯔꯃꯤꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯡꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤ ꯃꯄꯨ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯣ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ Indian Constitution की मतुंग इन अखोगी पापे केनोसे लमसे अखोइना मयामदी अखोगी केनो पता पाई ना हारमगनी पता नथि पाइरसे दाक्षी थाने पाइरसे जिमा जमा बांधी दुनि अखोइ पाइरसे अदो पता से कनाना पाइगे कांदा मणिपुरदा अखोगी गवर्नर की केनोसे बंगलोसे गवर्नर की दलै मा पता पाइ अतै अतोपदी अमत लेते ऑल कनोगी लमसिंगसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ngakni अखोइना टेक्स थीरिसे अखोइना वाइरिन ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤꯁꯤ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯨꯃ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯒꯣꯕꯔꯅꯦꯟꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ अखोइना टेक्स थीरिसी वाइरिन गवर्नमेंट अदो ngamaगadi टेक्स थीरो गवर्नमेंट की नती हारगदी ngamaगadi अखोइ टेक्स थीरगुम सिदना अखोइ तगन तोंगान बलेबाक अमनि हारगदी अदुगा मतंग से लाक्सगी खितंग वाइ खितंग वाली अखोइगी कैनोसी नागागी अखोइगी लम नत्रग नागागी टेरिटोरी सिबु करम मतम सेमगिबनो करम पुवारी ले अखोइ खंगनि अखोइना खंगबददी अखोइगी कुइद्रिये अखोइगी माव मराम अदगिदी लेरम अनाल सुमाइन लेरम मयाम जिंगसी अखोइ इनेशन आयम ना नोंमै चिंदोन तोरगा पुल्लु न पुल्लगा पुसल्लकांदा कोन ओइगिबने अखोइना अखोइ खंगबददी अदुगा अदु वर्गदा करिगिदमक्ता नमोइना साउथ नागालैंड ना अमुक लायगा नागालैंड अमुक पुन्नो होनरे कई नागालैंड का मणिपुर लेइबा नागा सिंग काम मरी लेनगे नागा मणिपुर की नागा की थबक हापसिबु नागालैंड संग मतमदा रिजर्वेशन फंगबिब्रा वेलकम बैक अदम नेंबर बसे मनु हुन संदोक चरंगे मरक सिदा कोई टेक्निकल की फेलियर है बतारे प्रॉब्लम खरा लाकपदगी मतम खरा कोई मनु हुन सी मियाम दगी मतम खरा उच्चबंगम जरूर है बतारे मदुगी दमकता मियामना थोरमसिबो मदि इम्पैक्ट न्यूज पुंगाक पिगनी मदुगी दमकता मयाम दगी कोई एपोलॉजी लग्जरी मखा तारक बसे कोई मनु हुन दंगसी खनजरम बसेगी मखा तार पोइन ओजा होनरै खुद लाकचेगे ओजा मतमसु कन तोखरमे खरा गैप लेरुरे दुबु ngasai ओजाना कोई मैमुत्री ममांग थाइतारे टेक्निकल गैप से लेत्रिंग ममांग दा ओजाना फोंदोकी वाफम दु मयाम नदी मदु ओजाना हाइदि कहतारे टेक बैक तो हनिंग भाइतारे को मदु ओहलम दो माले केनो दा इशू सिकबदी डायरेक्टली मरी लेने दब तारगसु इनडायरेक्टली नत्रगा यामना लाभना मरी लेनबा रूट कोज अमदी अदुन ओइरि अखोगी सेपरेटिज्म की वाखल जे लैतारगदी ngasi UNC ना कौरिबा इकोनॉमिक ब्लॉक से नहाना लोइसनबा यारबनी मयाम गी दमत खलगा हुजिपो लोइसन लेरि मरमदन अदुगी वाफम दो ओजाना विड्रॉ तो बिगदर करी हाबिनी सिदी आइना लोइसन बसु यारोय को आइना will you withdraw the statement oh I cannot adubu my word will not be final final di oiroi adubu hairiba wafam se लौरोय हैबने विड्रॉ तौरोय मरमदी सिदा ngasai oja sarat ka oja himanta aduga manipur government regularly the whole land belongs to government have to adu yati hai okay ko khun jingi khun leibu jingi mi gi ni ko adu tampaki labu leibu tampaki ni hai leje hebni adu jingi tampaki hai na sum khana leitaragadi koi ngasi gi leriba problem se solve kam kana tawdinu we accept we live in under one government dubdi hai adu your wife is my wife ko my wife is your wife adu gudi akhoi yade okay oza sipsan so response bini wal habi somda ai ngasai oza honri na manipur gi manung da lai ba si akhoi feel tawde manipur gi manung da naga ta yu lam sing si yaw de na haibiri du kari mong da haibiri no du akhoi ge
ozana hangba gi answer adu orgadi pakhumdusu odonda zakre have but today see I'll tell you I can hajage ko I think our topic of today is about 7 district yeah so we have crossed beyond our yeah topic and I'll tell you one thing I ngase akoi gi Manipur da laiba akoi gi travel sing sina se Greater Nagaland laiba ma laiba se first of all they should understand that the Nagas in Nagaland they are not welcoming the Nagas of Manipur number 1 because this Tangkhul and the other tribes they are as domineering as Shema and Angami in Nagaland yam munna khangbi ga da wasi kaidong ngaida Nagaland gi Nagana Manipur gi Naga welcome taude it is recognized taude simply aso Naga sidais da Bangladesh ka West Bengal ga nuksinaba spirit ta somda taba jati ga somda taba ga nuksinaba adugi spirit no problem okay Manipur da taba maitai ga Assam da taba maitai ga adugumba spirit nuksinaba gi port ama leiba kaisu dakar leite aduduna sumai tauduna Naga gi aso port ama tanni hai targa di I am very sorry I will just conclude aduga ngasi haibi gre Manipur manung da belong taude ka haibadudi madudi please take it back masi ngangam targa di ai table sibuk share tawga khoi wai and secondly mayamna khangbi ga daudi hojik laiba port sida sida Nagaland gi Naga madi Manipur gi si Naga si gi chawthopa gi port laiba sida khanga daudi kaidong oida oroi doba you are simply flying with the mischievous ferries so oi oroi do port amni aduna this message should be very clear that nuksina se hype targa de khoi kai gum khar thaduk minap tai aduga thaduk minar kanda adu ai du da khoi mai pak bu ne ja yin okay uda sir chan mo kano si NPF ba party du gi represent tawbirim ne ba hojik aina haipet wali sum khanja bada political party amani na election chu candidate thadok ka doine ba handak lakari election sidai da adu oroboi di ngasai gi ai di Naga gi kenoni na ai gi lam se Naga ni ai Manipur da yaugde ka haiba targa di Manipur gi saruk lati hai tari assembly da represent to biro no ba vote le piro no ba nahamuk vote le pe ba ko nahamuk si MLA mari si resign to gi madu moi atop issue ma da na ba du di sai gi bill gi ma na yani ya bi na da adu represent to na assembly da yaw la amma ba na ba handak so muk election si thengna ga dori nei ta je ba adu oraga di Manipur gi saruk ama yaw dre har ba bharo gi saruk su yaw dam ta le Manipur saruk yaw ta di Manipur gi saruk yaw dra ga di bharo gi saruk su yaw dam ta अदोरबी MLA contest तौदोरी पार्टी ना मधुगी concept दी चुमदब्रा ना इनाउ हाइनिंग अखोई ngasi ki diverging point si kosa odaji ngasa statement dro dune aseng bede khoi se khanaram basi economic block akhoi ki creation of 7 district and economic block si matang se oramane do ojana wafam ama hai tare kodor podi madu question makhata na aina hangjagi hai tare madu ki laitho sakre adu aroi respond na oja hemanta na kari habini Manipur gi apun bagi saktam se thugai na ba kanana khona gi hai se khoi dum khangi anti social oi bagang wo mana kan khone na khang khoi dum khangi ado khonari basiga ojiki ngasagi district sembagi matang siga yamna mari le na badong na dum khoi dum ui masiga mena so khang bani Manipur gi miyam na su khangi district sembai basi khoi gi county miyeng de yenga sem basi nati ha jimdi khoi ha na ya ga da bani summe cookie gi marakta su cookie gi mo gi len hai tare cookie len hai ma demand tawi then adagi di mo gi state power demand tawri ni autonomy matang thamakanda naga gi su tawi ado torga di Manipur si tuai gi have ne ado Manipur tuai hom si ai na ngasi yam tin hajira ba ko adu gi wakhalon thropi okay district ceremony thropi oisu oiroi tobi ganu ajo ar sopudi akhoi masar se nungsina ne Manipur have se se sagam mina se ai masi oi okay nungsina na semgat sebane Manipur si aduga handa ki Manipur government ki anoba district taret sembolak pa si su khoi Manipur gi administration se hena nuari bidam ka sem khibani matang du tani ozana khoi gi kari ge tamakta Manipur government hari be area sing se district anoba sem ka dribino masidi Manipur gi area na te habi polai se last way na ozar sulak ai last way na ai gi nuksijara bai tangul sin na wa gi lairiba Manipur gi lairiba tribal sing sida ai na yam nuksiba message am pining if they think sida akhoi lairiba akhoi gi tangul sina lab khraba kyumangan or lab khraba augi aw mokok chung da laiba aw dugana machin manau ne aduga maitai na machin manau na te akhoi naga fruit ne hai ta it is wrong don't cheat the people sui oroi do ba aw ga tangkhul ka mai machin manau oi de no maitai thadu maga ado ai du da
oi do please don't distort the history oi do pot to the this hagat pino yam clear oi na dai the sat khisi sini dai Okay, Ozan Khonrei aina shu shumai na khara haige ko kogi hill area committee se akhoi na di masi akhoi gi body ne ko law na duni adaga government na si tobni tobni ne akhoi chakhre adubu asida akhoi gi function of hill area committee gi da clause 5 ki b da ko akhoi gi to promote unity among ourselves ashi hill area the empower to ba but if this body is not respected if this article is not respected lore Okay, respect to Gramina Manipur government so respect to Rohe. adu to drubdi I kari upai le si matang sai kanon da Okay, hajage Ozan Thag. ngasigi akhoi hilira committee sarisi nagagi MLA kun sabu ado congress ki government sida deputy chief minister orisi nagale kabui adi mayam yauri mayam si ado di kari gino mui resign to dis kai resign to bisin sigi ngasagi wojigi government na district ama sebe matang da hilira committee da pukati haragadi mui ka chief minister ko bo bina mana marnai logi ware mi hairo adu mai marnai logi ware ko yaning de akoi resign to ni hayo kari resign to ni haidi no di adu di manung da kaino ma dum lei habi wane ba aya ba mayam le moni habi pukhatrabni na ko pukhatrabni na authority do law do respect to de ba handak ki da mukahan akoina sarbo haining ba amadi ko aw seman akhoi bu nungsiba nungsidabudi adu another topic chakhre Okay. ko for example hujigi administrative convenience haina akhoi radio da toina naina bada tai Bishempur DC office ki hek mana ki chiru ki a kampu ki likewise akhoi ki island haina sigi aduda lamlai me da lamlai mea da SDO office le lam manga tara du da moirang pren le Imphal East they don't want to part away from Imphal East they don't want to join example ko Okay. aduna sigum sidi Okay, adu na ko gi district adu yang chakra boundary kano la Ozai mantra sama makok dum phongdo bikre adu hojik ori ba maru ba issue di akoina economic blockade si pamaga economic blockade ki mohta district tare semuk pasida district tare semuk pasi welcome tawbra tawdabra han ozada hangjaki po wahang ni madu gi straight pakumda straight ti phangire ozana na koina na sum pakum birak pada hairi point do yorki bahitare point of separatism tongana tabai wakhani yor bahitare the political cabinet decision we don't welcome Okay. Cabinet decision की वापम से welcome तो दिया adu budi आया तो वजाना कोई मणिपुर के पार्लियामेंट आती है बतारगा दी मतुती यामना land the state बनना कोई नहीं मतुसी यामना responsible होइबा political party में होइबा तारगा दी if NPF is a very responsible political party I'm answering as per your question oh question arises out of your answer No, it was no. spontaneous question see oja sarat ko oja manta ai nang sai वजाना होरन हल्लागा YouTube ता rewind तरोगे इंबियू करम point of answer the ay question lakhi bage have it was not a discussion about whether Nagas are part of Manipur or not. It was discussion about creation of 7 new districts and about economic blockade. It was not at all about Naga being part of Manipur or not. Adu tanate adu ozagi pakhom adu na sakhi badagi discussion so adu na khara chakre hai ai tare matiem ta ka do ge ai ngasai matiem su thamgre mai mukhi sida kara wai dei krai hong mayam taram doi no su khangde yam samba wani ngasai hajab do ai khoi gi maitai ga naga de habi yadre khoi ke tangkhul habi yai kabui habi yai den naga gi marak ta leba community sing siga mau ga marang gi marak ta maitai gi marak ta yamna nuksin masin mana oi bagi mari lei haibse ai khoi gi di puari gi oi ba wari lei madu khudam si saitharul kumba ba de yam phajana yaw Setarong kumbaba da yawi adagi den atopa amana khoi puya haiba su mai cheng cheng na dum iriga lei aduga ngasagi nagagi haiba pot ama la kan do di akhoi karawai no akhoi thengna de history me am thengna re bare waja horam hoine iba waja gangomai hoine iba lai mayam so khoi thengna re adu di phai da lamkhang da sum samjal laga tawu man ba malai adu aina last haningi di hujiki lai haiba mayam na manipur ji masek tan na ba thugai na ba hona ko se topio Manipur gi apun mase Manipur gi apun mase kam sana ko kai sagam na si lairi hai badi yai sudo intellect hoi sudo intellect hoi adamain hai basi ai aduga ai khoi se kamai to gi isil inau ni hai base hiring da se tawganu lengak no oi bi ai lengak no oi bi ai lengak na magi kano na thabak to bada masu ta de adagi tonga na handana yeng bire hai bokti ai khoi se dum yajage ba aduna ta na hekta masil manau odi potu ngasi kangbu mana nakoi isil nau nate haragadi adudi warung no mi la kane bo yengse ningthau palinga gi wari da su yamna warung no ba khar lei tangkul su warung no khar lei adagi kanu su khar lei ai khoi gi
ngasagi ning thau palingi matam sida mayam na hai dolai polai amang ma sengali hai ba maitai gi dikadoi khumra mapur oi ba leir ban nupi do namna lori nebo mi thamoi kyam songani mapur oi ba halin neba ning thau gi keno sidi aduna ning thau gi lengak sidi pen pon tiyo mayam pun bang masagi tribal sin naw sing na pen da dagi hena maitai na hena pen da na hena lei je ar khambi oba adu gi poto puari gi wari ni adu gi liklam do thaidok na si adu ga akhoi masel se amatani isin naw ni haiba se masi porking ngai di ko manipur sakop pa yaro haiba se isin naw sing khambi adu political party su khambi mai pakpa ko manipur da salagi haiba ma koi political party waragadi akoi manipur gi maram da munna khangbiu aduga manipur bu nungsiba tambiu madu natragadi ko narum da lumba sum sikani haragadi ba papung pha ba ai political party ai warakane na di khande Okay, Oza. We demand good governance. Okay, we demand good governance. Good governance like have niching area da dubu. Good governance like hai to na koi tongana tagani habi wakhan si If there political is party no- mo ina karam na like bino. I an example am hai ko. I campaign thaba khun chale ko. India ki independent farmer for the last 60 years. British ki footpath chale. Okay. Adu halapaganda Times of India ki reporter ngai rame. Nang adu da chalga kari khanbra. I don't like to live in India. Maram di 60 years power lambi adu shemoy harabadi, lie to shemoy harabadi. Why should I belong to this Okay. country? Okay, aigi Ko, maram di the country authority did not consider me as his citizen. Okay. Asi ki disparity layer ba. Parang Do- do- from do la opinion, that is opinion. political party Adubu, as a political party amo ina integrity of state se agenda da so yaudar par NPF ki agenda da NPF Manipur state unit ki agenda da integration of Manipur peace and harmony ka yaudar pa jala sin Integration. integrity of Manipur not integration We don't have. We don't have. politically we are integrated but integrity hai tare Yaud di hari amaga amaga nuchira le bas yaudar No, no. Constitution Article 371 da. State boundary can reorganize. hai. Okay. Ko. Okay, aduna reorganize to we wakhalom da le aduna governance phangdabani na. Ko. Wana hingbani Ade na. da- Okay, governance Yeah, yeah, phang yeah. de hai se MLA thagani sing du di try chakrap Yeah, they cannot. They cannot. Okay, aduna discussion se makhata na chatha bagi tanja se loijare ha batare ko economic blockade amadi ko creation of 7 new district ki matang da khana jarmani adu masi point of ko discussion amadi ha batare masi atopa subject amarom do ne sakre masi ki damukta masi makhata na ko namu masi ki forum se da loina makhana badu ngamjaro hadi masi konaro ha batare marmado na mathang gi da mu khana jabatare adu ngasi ki forum se da oja sarachandra oja honrei khoi amadi oja sarachandra amadi oja arge shipsan lengbir tona tharmasibu mapung phan bikhe damakta oja maribu amugana thaga chau phongdokchari appreciate yo joining masini ngasi ki manu honge tharong ngasi ki arisan se karam to bibuge khota khan ber piyagani khoi mail id impactvnews@gmail.com natraga khoi facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to berga comment amadi feedback ta ber piyagani with that this is Rajnath signing off kurum jari